Reka ngusuhuze wowe ukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Kuri ubu twakubwira ko bidasubirwaho Rusesabagina na Sankara nyine bahawe imbabazi ndetse bakaba bamaze kurekurwa. Paul Rusesabagina rero na Nsabimana Callixte uzwi nka Sankara bari bafunzwe kubera ibyaha by'iterabwoba baba barakoze, ndetse kuri ubu bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Itangazo rero ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubutabera rivuga ko n'ubundi imbabazi basabye zemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Werurwe 2023. Barekuwe rero nyuma yo gusesengura amabaruwa banditse basaba imbabazi, ndetse Rusesabagina na Nsabimana Callixte bakuranwe nyine n'abandi bantu 18 bari barakatiwe muri dosiye imwe. Minisiteri y'Ubutabera kandi yatangaje ko harekuwe abandi bantu bagera kuri 358 ku mbabazi za Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse abahawe imbabazi za Perezida basabwe kwitwararika kuko mu gihe bakoze ikindi cyaha igihano bari barakatiwe n'ubundi bakarekurwa batagishoje bashobora kuzaza bakagiheraho ndetse bagakomerezaho n'ibindi bihano. Paul Rusesabagina rero yahamijwe gufungwa imyaka 25 naho Sankara akatirwa imyaka 15 nyuma yo guhamywa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba byakozwe n'umutwe wa MRCD-FLN bari bayoboye, ndetse wagabye ibitero bitandukanye mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda bigahitana ubuzima bw'abaturage n'ibikorwa byabo bitandukanye. Ibi rero byakozwe twakubwira ko tayari Sena ya Amerika yashimiye u Rwanda ku irekurwa rya Rusesabagina. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko komisiyo yayo ishinzwe ububanyi n'amahanga yatangaje ko yashimishijwe n'ifungurwa rya Paul Rusesabagina wahamijwe nyine ibyaha by'iterabwoba, ndetse guverinoma y'u Rwanda yafunguye Rusesabagina n'abari bari muri dosiye imwe nawe kuri uyu wa gatanu nyuma y'imbabazi bahawe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Rusesabagina rero yanditse ibaruwa yandikiye Perezida Paul Kagame asaba imbabazi z'ibyaha yakoze, ari nabyo byatumye akatirwa igifungo cy'imyaka 25 yiyemeza kutazagisubira naramuka ababariwe. Senateri Jim Reed ukuriye abo mu ishyaka ry'abarepublikani muri Sena ya Amerika, komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga yasohoye itangazo agaragaza ko bashimishijwe n'ifungurwa rya Rusesabagina. Mu magambo bwite yagize ati nishimiye kumenya ko Paul Rusesabagina yarekuwe muri gereza yo mu Rwanda. Mu mezi 31 afunzwe nakurikiraniye hafi urubanza rwe, nkaba nshimira guverinoma y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoranye ngo bikemuke. Yasabye rero guverinoma z'ibihugu byombi gukomeza gukorera hamwe no guteza imbere umubano wabyo, ndetse komisiyo y'ububanyi n'amahanga ya Sena ni imwe mu bakunze kuvuga cyane basabira Rusesabagina gufungurwa. Rusesabagina arafite ubwenegihugu bwa Amerika ndetse n'ubw'Ububiligi, ari nabyo byatumaga ibihugu byombi byinjira cyane mu bibazo bye. Rusesabagina rero ibaruwa isaba imbabazi yavuze ko narekurwa azasubira muri Amerika kubana n'umuryango we, akirinda gusubira mu bya politiki ishobora kumukurira gukora ibindi byaha. Twakubwira ko nubwo bimeze gutyo rero bidasubirwaho nyine bahawe imbabazi, ndetse inkuru yaje ivuga ko n'ubundi Rusesabagina na Nsabimana Sankara barekuwe. Paul Rusesabagina na Nsabimana Callixte Sankara bahamijwe ibyaha by'iterabwoba bafunguwe kuri uyu wa gatanu ku mbabazi za Perezida Paul Kagame w'u Rwanda hamwe n'abandi bantu bagera kuri 18 bari bari muri dosiye imwe. Amakuru yizewe rero yageraga ahamya ko Rusesabagina na Sankara bari mu bafungwa, bari mu mfungwa nyine, ndetse bandikiye umukuru w'igihugu basaba imbabazi. Mu ibaruwa rero yandikiye umukuru w'igihugu kuwa 14 Ukwakira 2022, Rusesabagina avuga ati nciye bugufi nsaba imbabazi. Akomeza avuga ko yicuza uruhare ibikorwa byanjye bifitanye isano na MRCD byaba byaragize ku bugizi bwa nabi bwakozwe na FLN. Avugamo kandi ko nk'uwahoze ari umuyobozi wa MRCD yicuza kuba ataraharaniye ko abagize ihuriro rya MRCD bubahiriza amahame ajyanye nyine no kutagira uruhare mu bugizi bwa nabi. Yemeye kandi ko mu gihe yarekurwa atazongera kujya muri bya politiki n'ubugizi bwa nabi, ahubwo azakoresha umwanya azaba abonye
mu kwitekerezaho ahazaba ari kumwe n'umuryango we. Usibye rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifungurwa rya Rusesabagina bivugwa ko ryagizwemo uruhare kandi na Qatar. Hari amakuru ahamya ko nyuma yo kurekurwa kwe azava mu Rwanda agana i Doha muri Qatar, aho azahamara iminsi mbere yo kwerekeza muri Amerika, igihe igihugu yari asanzwe atuyemo mbere yo gufungwa. Nsabimana Callixte we rero asanzwe yarasabye imbabazi umukuru w'igihugu kuva ku munsi wa mbere imbere y'ubutabera nko mu Gicurasi 2019 ubwo yaburanaga ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Birumvikana yavuze ko hari ibyaha byabaye ku mugaragaro n'inyoni zo mu biti ubwabyo zabishinja. Nyuma rero yo kurekurwa, amakuru ahari agaragaza ko azaguma mu Rwanda bitandukanye na Rusesabagina wasabye gusanga umuryango we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amategeko y'u Rwanda agena ko umuntu wahamwe n'icyaha ashobora gusaba umukuru w'igihugu imbabazi akaba yazimuha nyuma yo kubikorera ubugororangingo. Bivuze ko rero Rusesabagina atagizwe umwere ahubwo yababariwe, mu gihe yarenga ku biteganwa n'amategeko akongera gukora ibyaha yasubira muri gereza. Kuri ubu rero Amerika yageze aho icisha make muri iki kibazo, ndetse kuva Rusesabagina yafungwa Amerika yashyize igitutu gikomeye ku Rwanda, bigera naho bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basabira u Rwanda ibihano. By'umwihariko nyine muri Kanama 2022 umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yagiriye uruzinduko mu Rwanda rwasize ruzambije umubano wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi ku buryo rwarangiye rufashwe nk'urw'amatiku. Blinken rero yagize ikigaragambiriye gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo Rusesabagina arekurwe, ku buryo bivugwa ko yari yiteze ko agomba gusubira muri Amerika amujyanye mu ndege, gusa birangira akuriwe inzira ku murima. Perezida Kagame rero yakunze kubwira amahanga ko u Rwanda rudakorera nyine ku gitutu, ko ibyo rukora byose bikurikiza amategeko. Hari amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zahisemo guca bugufi guhera mu Kwakira umwaka ushize, kuko ari byo byatangije ibiganiro byagizwemo uruhare na Qatar biganisha ku kuba yafungurwa. Byari bimenyerewe ko rero Amerika isakuza cyane muri iki kibazo, ariko kuva mu kwezi kwa 10 Ukwakira ushinzwe, nta muntu wigeze wongera kumva ijwi rya Amerika muri iki kibazo. Ndetse n'umukobwa wa Rusesabagina Kanimba Karin yagize aho arucararumira, yaba ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Imiryango itandukanye rero n'abari inyuma ya Rusesabagina basa n'ababaguye ko bakwiriye guceceka. Twakubwira ko urukiko rero rwari rwaragennye indishyi y'akababaro abagizweho ingaruka n'ibikorwa bya Paul Rusesabagina na bagenzi be, urugero nk'abaregeye indishyi bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamasheke, Nyamagabe na Rusizi, barimo Mukashyaka Josephine, aho umugabo we Munyaneza Fideli yishwe n'inyeshyamba za FLN. Urukiko rero rwamuhaye indishyi ya miliyoni 20. Nsengiyumva rero Vincent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata warashwe imodoka igatwikwa ndetse n'ibintu bye bigasahurwa n'inyeshyamba za FLN, yahawe indishyi za miliyoni 27. Amakuru rero yizewe nuko Rusesabagina na bagenzi be bagomba kuzishyura izi ndishyi nk'uko byagenwe n'urukiko. Uwo mwanzuro rero w'urukiko ugira agaciro mu gihe kinini, ku buryo na nyir'ubwite aramutse atishyuye abana be bazishyura izo ndishyi. Urukiko rukuru rero urugero ko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imibi muri Nzeri 2021 rwari rwakatiye Paul Rusesabagina gufungwa imyaka 25, naho Nsabimana Callixte Sankara akatirwa imyaka 20 nyuma yo kubahamya ibyaha by'iterabwoba bafitanye isano n'ibitero byakozwe n'umutwe wa MRCD na FLN. Muri Mata 2022 urukiko rw'ubujurire rwagumishije igifungo cy'imyaka 25. Urukiko rukuru rwahanishije Rusesabagina mugenzi Nsabimana Callixte Sankara yagabanyirijwe igihano, avanwa ku myaka 20 ahanishwa 15 kubera gutakamba. N'urubanza rero rwari rumaze igihe, kuko Nsabimana Callixte yatangiye kuburana muri Gicurasi 2019. Muri uku kwezi rero Perezida Kagame yatangaje ko hari ibiganiro bihari ku kibazo cya Rusesabagina, ku buryo
ashobora kubabarirwa nk'uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yabitangaje. Twakubwira ko yabitangaje mu kiganiro yatanze mu nama nyine mpuzamahanga yiga ku mutekano w'isi, Global Security Forum, iri kubera i Doha muri Qatar. Perezida Kagame yavuze ko amateka y'u Rwanda yagiye yerekana ko hari igihugu gishaka kujya imbere rimwe na rimwe gigafata ibyemezo bamwe bumvaga bidashoboka. Yatanze urugero ku buryo n'abashimishijwe ibyaha bikomeye nka jenoside yakorewe abatutsi babariwe bakabasha gusubira mu miryango nyarwanda. Ati hari ibiri gukorwa kuko ntabwo turi ba bantu bafunze umutwe badashaka kujya imbere. Ugiye no mu mateka yacu hari aho twageze dutanga imbabazi ku byaha bitabarirwa, abantu bagize uruhare muri jenoside n'ibindi, benshi muri bo bararekuwe. Ni ukubera iyo myumvire nyine yo kudashaka guheranwa n'amateka. Perezida Kagame rero yavuze ko hari ubwo kugira ngo igihugu kijye imbere bisaba ikiguzi kinini, ariko guheranwa n'amateka mu gihe wari ukeneye kujya imbere nibyo bihenze cyane.